Ako žena ima hrabrosti pred životom, koliko čovjek ima pred smrću, to je što ima nepokolebljivo veće pouzdanje u svoju gibkost nego čovjek u svoju snagu. Naročito veruje u svoju moć pretvaranja i laži. Laž je njeno obično oružje i obično utočište, čak i najboljih među ženama. Pretvaranje i laž su jedini izlaz iz nebrojenih njenih sukoba sa svima tiranima, roditeljima, mužem, svetom, idejama. Lažju ona prikriva svoje neznanje koje je ogromno i sebičnost koja je neizmerna i lenost koja je besprimerna i poroke koji su često nezajažljivi. Zato ona prolazi kroz život trijumfalno, uvijek praćena većma svojom legendom nego svojom istinom. Nikad dovoljno poznata svom društvu, najmanje razumljiva onima koji joj stoji najbliže, a ostajući za čovjeka koji je voli samo mit i nadrealnost. Ljudi nikad ne mogu da razlikuju ženinu laž od ženine istine. Ali ipak ljudi osjećaju lažljivca i kad ne mogu da se odbrane od laži. Brak se najčešće sastoji od jednog lažova i jednog nasilnika. Žene kad lažu, one uvijek lažu na krupno i totalno. I kad imaju da sakriju sitnicu, žene negiraju i sve drugo što je s tom sitnicom u vezi. I to brzo, odlučno i konačno. Nije nigde bila, nije nikog videla, nije ništa čula, ne poznaje uopšte osobu za koju je vezuju zli jezici, nije bilo ničeg. A pošto tako poriče sve totalno i sve konačno, zato se lako i ne zapliće. I ima uvek stav odvažan. A pošto se ne laže uvek da naškodi, ona ne uzima laž za sredstvo kako bi drugom učinila zlo, nego samo da sebi učini dobro. Žena zna da ima nekih istina koje mogu da sve upropaste, ako se reknu samo iz ljubavi za istinu. I zato se ona služi lažju. Ne prebacujući sebi da je lažov, verujući čak da dobar cilj uvijek vredi koliko i dobar princip. Ona zna da je laž spasavala često i samu istinu u kritičnim momentima. Sveti Avgustin je rekao, lagati pošteno i pobožno. Ali je to svetac rekao mnogo docnije nego što su tu ideju žene već bile usvojile za glavno načelo svog opstanka. Ako hoćete da vas žena voli, treba joj dati prilike da vas 100 puta slaže i da uvijek izgleda kao da to ne vidite. Žena je toliko gibka i prilagodljiva da posle 2 susreta sa nekim čovekom tačno zna kakvu on ženu voli.
I već od tog momenta ona prestaje da bude onakva kakva jeste i kakva će i dalje za sebe ostati, a daje sebi sve one odlike po kojima misli da će se najviše dopasti. Tako se ona napravi drugčijom nego što je u stvari, da ubrzo naliči većma na naš model nego na svoju prirodu. Ona se toliko brzo obrne u samoj sebi da prosječan čovjek ne može ni da je prati u tom neverovatnom njenom obrtu. Ona tim samo postaje zagonetnija, za glomazni duh čovjekov, koji ne ume da je posmatra u tom njenom nameštanju kako bi od one kakva jeste postala na jednom onakva kakva nije. Žena je i inače uvek jedno biće za sebe i za ceo svet, a drugo za čoveka kojeg voli. Najčudnije je možda i to što se svakoj zaljubljenoj ženi čini da mora izgledati drugčija nego što jeste. I da bude okićena draguljima i vrlinama kakve nema, a ne samo onim kakve ima, i da sebi izmišlja čak i drugo poreklo i drugčije društvene veze, a sve to uvijek prema ukusu čoveka kojeg hoće da opseni. A ona hoće da opseni i iz prostodušnog i često najboljeg razloga da bi zadobila čoveka kojeg voli. Taj put od istine, koja je u njenoj prirodi, do laži, koja je samo u njenoj pameti, ona prevali u nebrojenim sitnim prevarama. Jedan italijanski pisac kaže da i devojče koje ima najlepšu boju lica i usana metne malo rumenila polazeći na kakav bal. Laž zbog dopadanja, to je glavna laž ženinog pola. To je laž, međutim često nevinija, nego sve iskrenosti čovekove. Žene ne mogu da ne varaju i kad su najzaljubljenije. Kad je žena izgovorila najveću laž, izgledala je sebi najveća. Laž daje ženi osjećanje superiornosti nad čovjekovim umom i talentom, a naročito joj daje osjećanje sigurnosti pred urođenim brutalnostima čovjekove. Žena se ne služi lažju da napadne, nego da se odbrani. Nikad ne pitajte ženu da vam kaže nešto od svoje prošlosti. Nijedna ne voli da ima prošlost, niti joj daje kakvu cenu. A ako vam krije prošlost, to nije zato da nju sačuva za sebe, nego da vas ne izgubi. Ako hoće da prećuti prošlost, to je i zato što je žena prema prošlosti odista ravnodušna. Jer žena po prirodi nije romantik. Žena ne podnosi spomen. Ona bezdušno sve krije, jer ne želi da ima oči ni na čemu što nije u vezi sa čovjekom kojeg voli u tom trenutku. Žena živi s dana na dan.